So, 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 so. So, So, check.
Maya pagat panapon pong pasibayo. Ating kami pong pamierosas, kaya kayo, noon na po ang ilamo pong IBME. Potang kaibat na pong may koronan ng birhen at may pasaluran Belu, Rosario at Bulaklak. I-offer tala po detang Bulaklak. Nung kakakit yu po ating base ay at luket ang arap na, keta pong lalam atin pong floral foam. Pakitusok tala po ka rin. Pag naka po, i-offer na po. Ela po iuli. Kasi po, reta pong bulaklak ang maputing rosas, palangyan tala po at ila pong ikabit tamo, king larong pamieta mo, kareng darat ang pilgrims. Pasibayo po, ating kaya pong ipamierosas kaya kayo, i-offer na po nga pong Lordis at ela iuli, uling deta po ibinadla at ikabitla po kareng larong pamieta mo, kareng pilgrims, adarat ang Kenny. Last year po kasi, kaya ba't tamang may goffer, kaya ba't ng misa, king wadalangan po lang may taga ng giametong ne. So ito po itang purpose para po ipamye itang larong ating petals of roses. Dakal pong salamat.
Maya pagat pa na pong pasibayo. Isadyata na po yung sarilita mo. At 3:45 p.m. po mag-start siya po yung kakatamong banal na misa. Pasibayo po, 3:45 po mag-umpisa niya po yung kakatamong banal na misa. Dakal pong salamat.
Magrasyang kapanapon po kaya katamuan. Iabet alang kaya katang panalangin, kaniting misa, din kapasalamatan na yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Lalian family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Brundo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado and family. Roger Arceo and family. Daniel and Safina Sarmiento and family. John Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin John Maniago. Eufrosina Yumul. Primo M. Laksamana. Corazon Dumandan and family. Makanyan mo naman, yabet alang panalangin tamo ng special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Ino Soriano, Nel Mayalung and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rufusina Yumul and family, Felicitas Bagang, Abelardo Nordius Silo, Bing Castro and family, Jesus Rivera and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Joan Abigail Tuason, John Jacob S. Careon, Fe Careon and family, Lucila Aguilar, Cel, Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Yoli Pineda, Ocampo family, Aison family. Manalangin tamo mo naman para malagwang kapaldanan di Winston A. Chan, Danilo Batak, Mary Blaze Sampang, Sina Lorin Hope Matitu, Marie Lali, Architect Ted Narciso, Seth Malig, Hermina Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Muyargas, Manuel Pineda, Raymond S. Alfonso, Rico Sabado, Melody Cruz Huail, Apple Jan Toller, Cel De Guzman, Apple Joy Toller, Father Angel Samonte, Julius John P. Mercado. Iabetala naman kikatang panalangin, ding donors para kang bulan ng Pebrero, Ella Gomez, Pasing Samia, Eloisa Peñaranda, Yoli Pineda, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo, and Tony Cortez. Iabetala naman kikatang panalangin, din donors para kang Fiesta 2024. Didi Soto Ermitaño and family, Marieta Vergara, Eloisa Peñaranda, Bernabe de Jesus and family, Danny and Joji Sarmiento, Lourdes G. Enriquez and family, family of late Gabriel and Feo Olalia, Almaro L. Juan, Eduardo and Marie Laksano, Jesus and Jacqueline Manakmul, Rebecca Miklat, Engineer Maggie Arcega and family, Linda Store, Malig family, Cristia Pineda and Patricia Vergara, family of Divina Duque, Corazon Macapagal and family, Editha Galura, Susie and Raul Ronquillo, St. Francis Printing Press, Manny and Eden Capati and family, Lourdes O2 WJ, Remy and Seni Mercado and family, Roberto Maglaki, Lucita Soriano, Rotzen Arulag, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Jose Guanlao and family, Jesus Rivera and family, Eufrosina Yumul, Esther Magtoto, RD and family, Rico Sabado and family, Victoria Macapagal, Rustico Ocampo, Rodel and Jen Romero, Engineer Renato Rivera and family, RY, Babylin Maglaki, Lorna Pineda, Presi Yumul, Aris and Annie Pineda, Buboy and Princess Dungka, Irene Kison, Engineer Maggie Arcega and family, CES Batch 1978, Nelio Pineda and family, Buklod Kayanakan, Adelaida Simsungko and family, CH, Sally Kapili, Dream Lugtu CES 1978, Lourdes Macapagal, Joan P. Lopena, Dr. Paul Edwin T. Baltasar, FDD, Blas Galang, Felicidad Cruz, Cortez Siblings, Dr. De Jesus Family, Gilbert Torres, Ricky Analeli Cura, Jean C. Galura, Emmanuel Puno, LD, Mike Palma and family.
Para ka rin kapatid tamong mayang unabi, manalangin tamo para king alanganggang kapayapandi, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Lolita Muyargas, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Marvin Sablan, Leonoria Lung, Gionette Christine Manigo, Alejandro Guzman, Bernabe Yumul, Merlin Lejarde, Stephen Mansbridge, Honorato Fernando C. Romero, Pasensya C. Romero, Mr. Arturo Pineda, Emmanuel Macapagal, Emiliardo Yalung, Ricardo Sr. Nefesinia Leasing, Felicidad Bondoc, Timothy James and Celine, Hona V. Swing Pineda, Lucita Yumul, Nicasio and Alejandra Duya, Reverend Father Estotel B. de la Cruz, Purita Sapanta Sampang, Flora Cortez, Ligaya Arceo, Galicano Fabros, Amanda Fabros, Eduardo Jan Tuason, Charles Conrad Cruz, Catalino Cortez, Efren Francisco, Nelia P. Peinado, Sebastian and Alejandra Pineda, Romeo S. Ico, Teofilo Dumandan, Renato Manalang, Francisca Jimenez, Antonio Flores, Reynaldo J. Flores, Raimundo M. Capili and Acleta G. Capili, death anniversary, Oliva Yalong, Enrique Yalong, Emiliano Yalong, Efren Yalong, Remante Gomez Sr., Reynaldo Flores, at ding sablang kaladuwak in purgatorio. Talakad tamo po.
king lagyon ng ipampo, ng anakam po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin, Mayapagat panapon kaya kayungan po, mayapat kapanapon po mong, at welcome kay kaya katamong Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, at keng pamakyabe yu keng banwahang tamong aktibidad yapining ausandang La Concordia Pilgrimage. Isadyata lang yan ni rin kaya katamong sarili king pamakyabe at pamagdaon kaniting misa, kapamilatanan ning pamanyisitamo karing kaya katamong kasalanan. Yagkastang miyagnanagnaning kapanisyan, aminan ko king Diyos apamakalulu, at kaya kapatad, ing mikasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, at sukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, urinita, ipanigapuko, kanwa na Mariang kapilanman Virhen, karing sa Balanghel, ampong banal, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O banalay pa, mantabe sa kaya kami ing kasawpana, ampon panalangin, ding nuan akapilan man Virhen Maria, ampon king pangalisya mi king sablang panganib, pangayintuliran misang magkamit, king kapayapan mo. Itiyadwan mi kaya ko, O Diyos, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon maagari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libruning propeta Isayas. Makanyan ing sasabyanan ning Ginong Dios, nung ilakoyo ne busalyo, ing pawod ning pamanalipit, ing kamaong makasakmal, ing amanong makapanasakit, nung pagmalasakitan nyo laring taong daranop, at sopan nyo lang ring mabubusabos. Ing bengi yung sari dulum, maging masalaya, antimoneng aldo kaugtuan. Ing ginukapilan man, mantabe yake kayo, at di na kayong kasngawan, busal daring lugal, amig mistulang disyerto. Di na lang sikanan ding butulyo, hardin amidiriligan ing maging kalupayo. Mangari kong sibol ay ebitasang kakatidanom. Italakad yo lang pasibayo, ring malambat ng lasak. Manalakad kayo, karing matuwang pundasyon. Mayawos kayong talapangumpuni ning pader at ibag. Talapaglarin daring bale may ngalasak. Nung mangawat kong lalabag king sabat, at king pamangalakal king aldo pangiling, nung ingaldo ning sabat, awsan niyeng
pangangayamnan, at ingaldo, pepabanalaning Ginoo, aw sanyeng kagalang-galang. Nung igalang ye, king kapamilatana, ning pamangawat yu, king pamaglakbe, king pamanginlagyu, king pamangalakal, at pamipagsalitang alang kwenta. Kanita kayo manakit tula, king pamanyuyo king Ginoo. At ako, so panda kayong mirangal, king babo labwad, at mga biyayan met mong kanawan. King labwad, apamana ng akob, anunuyo. Ako, ing Ginoo, ing sasabi kaniti mismo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit me kako o Ginoo ing kekang dalan, bakong mituntun king kekang katutuan. Ipakit me kaku o Ginoo ing kekang dalan, bakong mituntun king kekang katutuan. Pakiramdaman mo ko o Ginoo, at ibiye mo kako ing pakibat mo, uling pakakalulo ko at lipit. Ingatan mo ing biye ko, uling ako ing tapat keka. Iligtas me ining talasuyo mong manalig keka. Ipakit me kaku o Ginoo ing kekang dalan, bakong mituntun king kekang katutuan. Ika ing kakong Diyos, pakaluluwan mo ko o Ginoo, king patitingapon ke kamamaus ko, pamatulan meng kaladwa ining talasuyo mo, uling keka o Ginoo, yayat nake ing kaladwa ko. Ipakit me kaku o Ginoo ing kekang dalan, bakong mituntun king kekang katutuan. Ginoo, maganakaka at mapamatawad, binakang mapamakalulo karing mamaus keka. Ginoo, pakiramdaman mo sana ing panalangin ko, tingiran mo sana ing aklis ko. Ipakit me kaku o Ginoo ing kekang dalan, bakong mituntun king kekang katutuan. Ingin manatili ake kayo, At kekan timurin, pamamasang iba't king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus, ikit ne ing metong alat talapan yung buwis, ami lagyuan Levi, makaluklukya king pipanying ilan buwis, at nga na kayo. Tara, tuki ka kanako, tinikdoy Levi, likwanay sabla, at tikyane Jesus. Ilevi, mitatagyang pamisulu-sulu kanito king baleno bilang parangal kang Jesus. Karin, dakalang talapan yung ilbis at aliwapang taong kasuluro. Ding pariseo, ang ponding eskriba, akapangkat da. Tinutol la karing alagad ng Jesus, ngarang kinutang. Bakit makisulo kayo karing talapan yung ilbis at karing makasalanan? Jesus ya ing mekibat karela, ding tao nga lang sakit, ere kailangan ng doktor. Ding makisakit, ilang mangailangan kayo.
Ako, eko dinatang para ausan la ring taong banal king pamanisi, nune ring makasalanan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ing pilgrimage, pamaglakad ya. Pamaglakbeya. Pamaglakbeyang ating pupuntalan. Eka kabod, libot-libot alang direksyon. Ating pilgrimage, keraklan. Metong iyang banal a dapat. Banal a pamaglakbe, papunta keng banal a lugal. O kaya papunta keng metong a shrine. Itainggewa tamong ini. Ibat-ibat aliwaliwa kayo penibatan. Sinake, kinuldas, miglakad palub king shrine. Keraklan, ing pilgrimage, mo pupunta keng metong nga banalalugal, nune ating yang kalakip o kayabe, aktibidad, pamangadi, prosesyon, kaya katamo, misa, at pota, ating niya naman kayabe ritual, maglakad laretang medinan mapila na sampaga, mag-offer lang sampaga. Pilgrimage siya naman ito. Ausan tayang La Concordia Pilgrimage, nga naning chat GPT ka na ako nandin. Ing La Concordia Pilgrimage, metong iyang religious pilgrimage kita king Mexico. Kita king shrine na ning Our Lady of La Concordia. At itang shrine na ito, kalupa na ning shrine tamo, mag-attract yung talasalpan tayo, devotos, pilgrims, para muntala ka rin, lawende, ing image na ning Birhen Maria, mga dila. To pay homage to the Virgin Mary. At manyawad lang bendisyon. Kaya, manyawad lang sawop. Kaya, mga dila, payantabe la kaya. Itayong pilgrimage. Anyapin detang emeki pagprosesyon nanden, kulang yung pilgrimage yun. Kaya beya keng pilgrimage yung prosesyon. Mo itang muntata mo keni, mapista mo keng birhen, nunay keng prosesyon sasabihan tamo, oy niing imame, oy niing indume, oy ning birhen me. Tatangalan miya, parangalan miya. So yung kakatamong La Concordia Pilgrimage, balang banwo, bala mo local version ning pilgrimage kita king Mexico. Pwede tayo sigurong ausan Lourdes Pilgrimage. Pero kay buring alilan. Uling o iting akasanayan tamo. Pilgrimage ang papunta kay kakatamong shrine. Alang makanyan, kareng aliwang parokya. Nune karen lamong shrine. So yung kakatamong banwa-banwang gagawan, balamo mo, parew ya naman. Ketang gagawan daking La Concordia, Mexico, metong yang journey, metong yang pamamiyek
parangal king birhen at adwan tamo ing saup na at ing bendisyon na. Ing ebanghelyo ngeni at tsuta mo king panauna ning Kwaresma. Ing Kwaresma, metong yang pamaglakbe. Metong yang pilgrimage. Papunta king katamong pilubluban, papunta king katamong puso, papunta king Diyos, papunta ka rin kaparatang tao. Metong yang pilgrimage in Kwaresma. At kining binasa tamong ebanghelyo, at inyang adwang yapag. A pwede tamong pigunaman, amilyari king ebanghelyo. Nga na ning ginutamong Yesu Kristo kang Levi. Tara, tuki kakako. I-Levi, metong iyang tax collector. Deng tax collector kanitang panaunan ng ginutamong Yesu Kristo, kurakot la. Tatangalan o lalawen dalang makasalanan. Marinat. Pero, Jesus, inaus ne ing makasalanan. Para tuki kayo. Tara, tuki ka kanako. E nalaausan ang mamili. Detang mga santing, aliwa mo reta rin awsana. Detang poging kalupa ko, aliwa mo reta rin awsana. Pati rin matsura. Aliwa mo rin mayap. Detang makasalanan. Ilang awsana. Itamongan. Makasalanan tamo. Kanya pinitamo, awsana ka tamo, tara, tuki ka kanako. At nanong gewa na nining Levi at alapan niyang Elvis, agad-agad likwana ing gagawa na. Tinukiya kang Jesus. Sana keng pamaglakbe tamong yening Kwaresma, agad-agad lakwan tamo itang masanting tamong gagawan at tuki tamo kang Jesus. Keng kayang panagkat. So in Kwaresma, metong yang aus ning Ginoo kay katamongan karinganggang makasalanan. At ustong kalupa ng Levi, tinukita mo kayo, magpilgrimage tamo. Kaya ben na ning Ginoo tamong Yesu Kristo. Pero aliway ting importante kang Levi ay naus na ning Ginoong makasalanan. Nune, kaybat ng likwan Levi ing kayang gagawan, megtawuyo, megsadyayang pamangan, at kimbirana la reng kalupan ng talapan nying Elvis. In other words, as nong kasaya, dening ko consider ng makasalanan ning Jewish society. As nong kasaya, may kiyabe at may kipangan. Ing ginutamong Yesu Kristo karela at tuturing dang makasalanan. Baluyo, ing mumunan diling pilgrim. Agagawang pilgrimage, yapin ing ginutamong Yesu Kristo. Maglakad yat antabayana na la, ding makasalanan, ding magkakasakit, ding mangailangan saup, ya ing number one pilgrim. Uling makyabe ya, king kekatamong pamaglakbe. At ebaya na la, king pamangan, meki panganya, at meki agum ya. Ing importante yapin itang communion of Jesus with sinners. Sana ngayon Kwaresma, panamdaman tayo ito. Ingapong Ginoo, bisayang makiagom, makyabe, kekatamo.
taya gugulutan, nune pakibatan tayat tukyan. Nga na ning Ginoo, ko dinatang keni ban ausan kularetang banal, nune ausan kula ring makasalanan. Baloyo ustong bayan may metong tao king sosyedad da ring Hudyo. Ustong kaya abe mengan, budi ng sabyanita, friends kayo. Tuturing meng kapante. Tuturing meng brother or sister. At oy ni inggewa na ning ginutamang Yesu Kristo. Deng makasalanan, binalik na lang pasibayo king komunidad. Tinuring na lang kapante. Tinuring na lang kapatad. Buni na mo ang sabihan, agkat na lang mag-pilgrimage, manibat ketang atsula king laylayan, ngini kayabe kayo. Yabe da kayo. Inabe na la, kareng pamilyana ning Diyos. O iting pilgrimage, papunta king lawen may kasalanan mo, tugi ka king Ginoo, makyabe ka king pamilyana ning Ginoo. Aliwa mo itang tinuki ka, nunay ating kang kayabe, komunidad, ating ginutang Yesu Kristo, kening makuya de Evanghelyong binasa tamo, yaguma na lang, pisasan metong na lang, deng disipulos na, deng anak na, deng makasalanan. Nano yung klaseng Diyos ing pakilala na ning ginutang Yesu Kristo? King ing Diyos mapamarusa, manusga. Nune ing Diyos ibaya, tatanggapan na la, deng anak na, kakaulan na la, awsa na la, ing balang metong lalong-lalo na itamong makasalanan. Ating Birhen Maria, kaugali ang apong Ginoo. Ing Birhen Maria, pakya po sana ang apong Ginoo. Ing Birhen Maria, we welcome na laring anak na. Nula pa manibat. Nanula pa man kabilian. Kakaulan na la, antabayanan na la. At mamilatan niya, ban ganita maging disipulo na katamo ng ginutamong Yesu Kristo. Makanyan niya ingindu. Makanyan niya ing birhen. Nga nanitang pangadimi keng nobena, king Birhen ng Lourdes, alapang mi balita, alapang ninuman, linapit kayo, aena mo pegbigyan. Bakit? Uling ing Birhen Maria is full of grace. Mitmuya king apong Ginoo. Anyapin itamong ugaling apong Ginoo, yang gagawa no para kay katamo. Paulina nito, itamong devotos no, di nan tayang parangal, di nan tayang kapasalamatan, at etamo sasawang lalapit kayo. Uling kalupa na ning anak na, yung ginutang Yesu Kristo, agkat nakatamo. Tara, tuki ko kanako. Ing Birhen Maria sabiano, tuki ko keng anak ko. Nasasabihan, tuki ko kanako. Tuki ko keng anak ko. Talakad tamong ini, at idawon tala rin kay katamong panalangin. King anak ning Nuana Virhen Maria, Yesu Kristo, tinggap tamo ing masayang kapabalwan, ning makakabus ng plano ng Diyos para kay katamo. Malalangin tamo, para king pangatupad na
king banal ng kapulungan king yatu, at karing puso ring tao. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo kami. Ulitan Ginoo, tayo. pakiramdaman mo kami. Banin Diyos, mantabe king Papa, king Arsobispo tamo, pari at karing diakono, king kasuywanda, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Banin Diyos, mantabe ya karing sablang Kristiyano, king karelang pamipatutu, king mayap abalita, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Banin Diyos, mantabe ya karing pamuntok ding bansa, king desisyon da ampong dapat, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Banin Diyos, mantabe ya kaya katamong sasambangin ni Keti, king pangataluki tamo ampong mituburan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Banin sablang devotos ng indong Virhen ni Lourdes, akit din pamipakayap na karela ng Ginoo, kimit mudang kasalpantayanan, king pakaluluna, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin niyo. Ngini po, gampanan tayong parangal, king Virhen ni Lourdes. Saguli. King final prayer pa mo. O Ginong Dios, pagmasusyan miya yung upaya ng grasya mo, King Nuana Virgen Maria, ing induning banal na kapulungan, paglalaman mo ing lugod mi keko, at para karing aliwa, kabang pagdulapan minggawan lalong ganap ing kaburian mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngini po, gampanan tayong parangal, king Virhen ni Lourdes, kapamilataning rito ng mga pamangabitlay, rosaryo at belo, king malararawan na, at yung pamangorono at pamangkabit king aslag ng kabanalan. O kapilanman, birhen akal nislinisan, kapaldanan ding masakit, darawan miya iting sampaga, at ting tandaning lugod at parangal mikeka. Birhen ng Lourdes, Virhen ni Lourdes, akekeng indu, ampunan mo ke king pakalulu mo. Bapo Maria, pipno ka king grasya, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan yo ing anak mong Jesus. Ika ing Birhen Immaculada Concepcion, kabang pa mga dyan miyo ing rosaryo, lalo kesa nang milapit king ginuming Heso Kristo. Birhen ning Lourdes, Virhen ni Lourdes, akekeng indu, ampunan mo ke king pakalulu mo. O Birhen ning Lourdes, ikain talapamatula karing maliligalig. Ikain duning ginuming Heso Kristo. Maging hindu ka sana po kay kamingan, amanalig at lalapit keka. Lilungan mo kami king malmong belo, layo ng punan, lingapan, at ibilang antimong bandi mong tune. Ipasulod mi, yapuke, keti iting belo, anting tandanim pamagdaon, ning kekeng sarili ken Diyos, at anting pamaminto king kekang kapagnasan, ang maging talapatutu ng Heso Kristo, keti king yatu. Birhen ning Lourdes, Itamongan, Virhen ning Lourdes, akekeng indu, ampunan mo ke king pakalulu mo.
Bapu Reyna, indong mamakalulu. Bapu Reyna, ikang awsan mi. Ikeng anak mo, ikang pangisnawan ming malalam. Daralong keke ko, mga tatangis keni, king karinan ning luwa. Bapu Reyna, patulunan mi. Baligtan mo kami, kareng matamong mapamakalulu. Ipakit meke kami, Jesus, abungang masampat ning atyan mo. O malugod, o mapamakalulu, o Santa Maria, Birhen na mayumo. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Baming apangil tuliran, impangako yuking ginuming Eso Kristo. Ikaing Reyna ning Biemi, ngenit kapilanman, Birhen ning Lourdes. Virhen ning Lourdes, akekeng Indu, ampunan mo ke king pakalulu mo. O Birhen ning Lourdes, ikaing santungan ding makasalanan, balo mo ingke kaming kailangan, balo mo ingke kaming kaligaligan at kasakitan. Aslagan mo kami king kekang sala, banmidayo kami king panganib at pamikasala. Aslagan mo kami king kekang kabanalan, banmituntun kami king ustong dalan. Birhen ning Lourdes, Virhen ning Lourdes, akekeng Indu, ampunan mo ke king pakalulu mo. Ngini po ang timpami pasyag ning kakatang tula at kapasalamatan, kingindong Birhen nin Lourdes, ikabit tala din sampaga, king lele ning kayang malalarawan, kabang kakanta tayo, ing dalit king Birhen Maria nin Lourdes at Ave Maria.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King kapuri ang poing kaligayan ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabidog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa ipami, itisanang pami daon mi kaniting sakripisyo, king kapag masusyan ning kapigagan na kanmi, king induning bugtong mong anak, alang-alang mo rin king saup ning grasya mo, papalyaryan na kesa ng maging alanganggang daon keka. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan yat timurin, nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ang matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing purian ampon pasalamatan dako, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ing purian parangalan ampon ibulalag dako, kaniting kapag masusyan king pangaindu ning Nona Maria a kapilan man Virhen. Uling pengagline ing bugtong mong anak, king upaya ning banal espiritu, samantalang eme bawas alinang ing panga Virhen na, bait ne king yatu ing sulong alanganga, Yesu Kristong ginumi. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtugme ing espiritu mo, antimong titi pang ambun kareting ayin, ban pabanala na lat para ke kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang lubdinaw ning biyen na king pamaylas sa ampon kamatayano, kinwani ing tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na at nga na. Kuananye iti ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha ni kalis pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ni kalis karing disipulo na ngana. Kuananyiti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o mapamakalulong pa, ing kamatayan ang pon pangasubli ng medye, darawon mi ake kaiting tinapi ning bie ang poning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banala Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, at ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling medye, idalamula at ding sablang meyango na bie, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Ban kambening Nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering Nuana Apostol, kambenang Santa Bernardita ning Subiru, ang ponding sablang banal ami bie kalugod-lugod keka king keka banding panahon, apur yan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatana, kambena ang pon kayo, kagum ning manala Espiritu sablang parangal ang pon ligaya keko o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan,
at mikabyus kami nga lang sasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kayong kariyan, ating kayo pa yan, ang poing ligayo, manggaman kingalanangga. O Diyos, sa ipami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na kaning apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ning kasalanan mi, no ne ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan mi ang puan bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang puan magari, manggaman kingalanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekan timuri. Ipagit tamong ining mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginu, kumatampang tanggap keko, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ngining tinggap miya, ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kesa king pakalulu mo, ban ikaming mitutula king kapigaganakan, ning Nuana Virgen Maria, ampon king pamakitulad mi kayo, mga intulid king maging talasuyo, ning misteryo ning pangakabus mi. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. siklod kay po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan. O kapilan man, Birhen nakalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tula menggewang suging santuaryo, ibat ka rin paayabot mula, ding kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalugko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misambanying lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lugmo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi, King Aldoldo, ibigay mo kaya kami, King Aldo ngeni. Ampoing patawad mo kaya kami ding sala mi keka. Antining pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya pa'y Saul kintukso, nunay kabus king Marok. Amen. Bapo Mariamit mo king grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, duwan ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panlangin mo keng makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, nginit manggaman king anananga. Amen. Talakad tayo.
Kay ba't na ning final blessing, magpila kayong pasibayo, dinanda kayo karetang devotional articles at inyang laro, stampito, ang pong rosaryo. Magpila kayo muna. E ako lumibot para bendisyonan da kayong holy water, kayo liyo, mandilo na kayo mo. Ne? Ingin manatili kay kayo, At kekan timuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat King Diyos. Magpila kayong adwa, kening libutad, metong keta, metong keta, metong keni, metong keta. Deng ika, pwede kayong sumawap. Sige, bilis yun, bilis kita. Kita. Koreta pa, oh. Mamiyagay ko.
Meron pa? May kulang pa? Kulang pa? Hatiin nyo na lang yan. Hatiin nyo na lang. Kaya yung lapat, yung alwa mag-doble yung lapat. Bigyan na reta, oh. Ay! Kung may kahit ang corona regular, ang office. Punta ko sa akin ko lang. Kaya